Ikaze nanone mwe mwese mukomeje gutega amatwi channel yanyu Abo Sport Official. Iyi ni ya YouTube nkubwira ngo niba ukeneye kumva amakuru y'imikino agezweho ugomba kuyikurikira. Rero ngenzanwe n'amakuru y'imikino ni menshi kabisa. Mu Rwanda imikino yarabaga ya shampiyona muri weekend. APR yaza kugenda itsinda Polisi, Rayon Sport yo Gasogi United ya KNC kuyiva imbere byaragoranye. Rero ibi ngibi bituma derby yo ku itariki 9 biyishyira ku rundi rwego kabisa. APR na Rayon ku itariki 9 bituma iyi derby buri wese agomba kuyireba, dore ko ubu APR iri kurushwa amanota 2 na Rayon Sport. Rero mu Rwanda siyo mikino yabaga gusa, ndaza kugenda nkubwira indi. Ikipe ya Kiyovu Sport bwa mbere kabisa yongera kubona amanota 3 nyuma y'amezi menshi. Kiyovu Sport yaza kugenda yisasira Gorilla. N'indi mikino ndaza kugenda nkubwira. Mu Rwanda ikindi kiri kuvugwa, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kamaze kubona umutoza ukomeye kabisa, umutoza w'ibigwi. Ndaza kugenda nkubwira ibye n'igihugu akomokamo. Ikindi kivuga mu Rwanda yo bita Tour du Rwanda. Tour du Rwanda yaza kugenda itwarwa n'umufaransa. Ndaza kugenda nkubwira uwo ari we n'abanyarwanda uko bagiye bitwara. Ese baje ku myanya kangahe? Ese uwo mufaransa wayitwakiniriye ikipe? Ni byinshi ndaza kugenda nkubwira. Muri Afrika nta bintu byinshi bihari, turaza guhita twiyambukira tujya i Burayi. Rero mu Bwongereza nta shampiyona yari ihari, ni FA Cup yakinwaga. Rero ikipe ya Manchester United kabisa uyu mugoroba waraye ushize yaraje kugenda ikurwamo n'ikipe ya Fulham muri penalty. Man City yo n'umutoza Guardiola wayo ubona ko bari kugenda bagaruka mu bihe byabo byiza, baza kugenda batsinda ikipe umuwa bitego. Ndaza kugenda mbikubwira. Muri Espagne ho bakinaga shampiyona, ariko iyindi nkuru iriyo nuko iyo bita Real Madrid yaje kugenda itsindwa iyi weekend igarikwa hariya, itsindwa ibitego 2-1 n'ikipe ya Real Betis. Ubona ko ibintu byari bikomeye hara cyane. Barcelona yo mu gihe Real yatakazaga iyi weekend ni yari kwirangaraho yo na Atletico Madrid zinayoboye nayo yaza kugenda itsinda Club Athletic igitego 1-0. Ndaza kugenda nkubwira ibindi by'i Champions League yagarutse. Imikino irahari cyane kuwa kabiri ku munsi w'ejo kabisa. Ikipe ya Arsenal The Gunners izakina Real Madrid na Atletico, n'izindi match ndaza kugenda nkubwira. Icyo nagusaba no kudakuraho urushinge. Reka tuze mukanya nza ngenda nkubwira ano makuru. Icyo nakubwira guma kuri Abo Sport Official kugira ngo ugende umenya amakuru aba agezweho. Kanze mukanya nze ngenda nkubwira ibiri kuvugwa mu isi ya sport. Rero reka dutangirane na shampiyona y'u Rwanda yakomezaga muri weekend. Abaga imikino igiye ikomeye myinshi cyane, aho ikipe ya Muhazi United yatsinda igitego 1 Etincelle. Marine FC kubita 3-1 yo bita Mukura. AS Kigali itsinda Musanze ya Trump. Musanze itekitwara neza muri iyi minsi, ibitego 2-1. Narindi kukubwira ngo ikipe ya Kiyovu Sport kuva ndakeka mu kwa 11 yari tarongera kubona amanota 3, ariko kuri iyi jurune ya 19 amanota 3 yongeye gutaha mu Bayovu hariya kabisa. Ururu icyatsi n'umweru hariya babona andi manota 3. Batsinda Gorilla igitego 1-0, 3-1 kabisa. Kiyovu Sport nibyo yaza kugenda itsinda Bugesera itsinda Amagaju nayo 1-0. Match rero karundura zari ziri kuri iki cyumweru yari imikino ikomeye cyane. Match ebyiri, aho iyo ku isaha 10 hatangiye match ya Rayon Sport na Gasogi United byaje kurangira ari ubusa ku busa. Ubona ko ikipe ya KNC Gasogi na Rayon Sport byari birori hara kuri Kigali Pere, ariko birangira amakipe anganyije ubusa ku busa. Saa moya rero niho hari hatawe indi match ya Danger APR yaza kugenda itsinda ibitego 3-1 Polisi. Uwo bita Hakim Kwanuka narababwiye ataba basore APR nyuma yuko ibagoze bashobora kuzaba umusaruro. Hakim Kwanuka rero wafunguye amazamu ku munota wa 7. Ibindi bitego 2 biza kugenda bitsindwa na Jibril Watara, ndakeka ari waje kugenda bitsinda, ariko Polisi yaje gutsindamo igitego 1 cyande. Nimubona neza ndaza kugenda mubabwira. Rero nuko byarangiye muri weekend, bituma rero Rayon Sport ituguma ku manota 42 ikurikiwe na APR na 40. Weekend rero ku itariki 9 dutegereje derby. Ese APR iratsinda ifata umwanya wa mbere, Rayon Sport rawugumaho? Ni imiriro rero abakunzi ba ruhago mu Rwanda bategereje itariki 9 ngo bazirebera ibirori hara kuri Stade Amahoro. APR nizakira. Icyo nakubwira nuko utagomba kubura kuri ya stade kareba bino birori.
ubu APR iri kurushwa amanota abiri ivuga ati nzaza kwiyi match nta kindi ari ugutsinda ngahita ndusha inota rimwe Rayon nayo ivuga ati nyuma y'amezi menshi nyoboye ntago waza ngo nkure ku mwanya wa mbere. Ikindi nakubwiraga mu Rwanda, ikipe y'igihugu Amavubi ikaba yamaze kubona umutoza mu shyashya kabisa wo gusumbura Frank Tolson Spitler kabisa, akaba bamwita Adel Amourouche kabisa, umunya Algeria. Uyu mutoza niwe ugomba kubutoza Amavubi match zigiye gukurikira. Ese arakomereza mu mujyo wa Frank wo kugenda akubita amakipe y'ababaza ndamubabaza, ese nukuza akadufasha n'ubundi kugera hamwe dukunda kugarukira, no gutegereza tukareba niba hari icyo no mutoza azakora. Mu Rwanda ikindi nakubwiraga ni Tour du Rwanda kuri iki cyumweru yasozwaga, ariko igasozwa agace ka nyuma kadashojwe nyuma y'uko mu mujyi wa Kigali haramutse imvura nyinshi ya danje, bigatuma Tour du Rwanda isubikirwaho yarigeze. Rero bigahita biha amahirwe umufaransa bita Fabien Dube kabisa, nimwe bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima, byatumye ahita atwara Tour du Rwanda y'uyu mwaka 2025 kabisa. Akaba akinira ikipe ya Total Energy niyo yakiniraga, agakurikirwa na Enoch Murubahani. Uyu Fabien Dube akaba yarushije amasegonda 6 Enoch Murubahani. Uyu musore rero umufaransa akaba muri Tour du Rwanda iminsi 7, nubwo twayitirindwa ariko harimo uyu nguyu ntago warangiye. Bari bamaze kuzenguruka inshuro 2 hariya Kigali Convention n'indi mihanda, ariko birangira imvura ibaye nyinshi Tour du Rwanda irasubikwa. Rero bamaze gukoresha, yarakoresheje amasaha 19 iminota 35 n'amasegonda 12. Bamukurikiraho yamurushije 6, ubwo mubazi imibare murahita mubimenya. Abanyarwanda baje hafi bamwita Masengesho Venkel niwe waje ku mwanya wa 7, akaba yarushijwe amanota amasegonda 51. Undi munyarwanda waje hasi bamwita Eric Manzabayo ku mwanya wa 12, akaba yarushijwe umunota n'amasegonda 23. Mugisha Moses kabisa ku mwanya wa 18, akaba yarushijwe iminota 8 n'amasegonda 41. Urumva ko rero Tour du Rwanda nibyo nawe nkubwiye. Abandi bahawe ibihembo bita uyu Venkel akaba yahawe n'ikindi gihembo cy'umuzamutsi mwiza muri Tour du Rwanda, ndetse n'abandi bagiye bahembwa. Rero urumva ko rero Tour du Rwanda uyu mwaka itahanywe n'umufaransa, ibindi tuzatura uyu mwaka utaha. Abanyarwanda ubona ko batayiheruka, ibintu bikomeje kugorana. Nta kindi nakubwira mu Rwanda, ubwo twambuka i Burayi mu Bwongereza FA Cup niyo yakomezaga. Ku munsi wo kuwa gatandatu ikipe ya Manchester City yatsindaga iyo bita Plymouth ibitego 3-1. Iyi Plymouth siyo yakuyemo Liverpool, urumva ariyo yakuyemo ni Liverpool, ni muri FA sinzi. Crystal Palace kubita 3-1 bita Millwall sinzi icyiciro yabikinamo. Ikipe ya Brighton yakaba yaje gutsinda Newcastle ibitego 2-1 muri extra, ni iyi match yarangiriye. Manchester United match yarangiye inganya igitego kimwe na Fulham, bajya muri extra ariko n'ubundi birangira ni Fulham yakomeje. Fulham kuri penalty enye kuri 3, ubona ko Manchester United byari ibintu bikomeye. Muri Espagne bakinaga shampiyona ho na bya Copa del Rey byabaga mu cyumweru cyashize. Shampiyona rero yakomezaga, ikipe ya Real Madrid yongera gutakaza amanota 3, ikaba yatsinzwe ibitego 2-1 na Real Betis. Rero nyuma y'uko Real itsinzwe, nago Barcelona ari gukora ikosa cyangwa ngo Atletico ikora ikosa. Atletico Madrid ikaba yarayitsinda Atletico Club Bilbao igitego 1-0. Barca rero kuri iki cyumweru nawe yazaga ivuga ati ubwo Real yatakaje kandi Atletico ikaba yatsinze, ntago natwe twatakaza. Barca rero nta kindi yari bukore ni ukurasa ibitego byinshi cyane, akaba yabirashe Sociedad cyangwa Real Sociedad ibitego 4-0. Igitego cya mbere Gerard Martin uwo bita Marc Asado, icya gatatu yo bita Araujo, cya nyuma n'ikizigenza Robert Lewandowski waza kugenda gitsinda. Nuko rero muri Espagne byarangiye iyi weekend. Mu Bufaransa Paris Saint-Germain ayikubwira yarayitsinze Lille ibitego 4-1.
ubundi Paris Saint-Germain n'ubundi shampiyona yagize yayo ubona ko ishobora no kuzayitwara. Rero muri Champions League abakunzi bayo kabisa mwongere murara amajoro kuri wa kabiri tariki enye iyo bita Club Brugge na Aston Villa ku isaha y'isa 45 saa 4 rero niho hari match z'imiriro, match zikomeye cyane. Iyo bita Borussia Dortmund yo mu Budagi igomba kubikina n'iyi Lille nakubwiraga yaza kugenda itsindwa ibitego 4-0 na Paris Saint-Germain 4-1. Lille rero saa 4 izaba iri gukina na Dortmund. Ku isaha y'isa 4 abafana ba Arsenal de Gunners muzabe muryamye ku mayekara yanyu kabisa mureba iyo bita PSV Eindhoven niba murayikura imbere. Mbona mushobora no kuzabanza mu Buholandi ariho muzaba muri gukinira iyi match. Ese Arteta n'abasore be hari ikintu barakora muri weekend batitwaraga neza yashize baza kugenda batsindwa? Indi match nakubwira y'unjyana muntu twese dutegereje yindi ni Real Madrid na Atletico Madrid hariya mu mujyi wa Madrid. Amakipe yose ni hatuye ubona ko bizaba ari imiriro hara muri Espagne. Ni derby n'ubundi na amakipe asanzwe aziranye, mu gutegereza tukareba niba uwo bita Ancelotti niba hari ikintu arakora imbere y'umutoza wa Atletico Madrid ifunga cyane. Tuzaba tureba niba Real Madrid na abasore bayo hari ikintu bazakora. Iyi ni match nakubwira izaba ikomeye, ikipe izatambuka ahangaha izahita ihura na Arsenal nayo izaba yavuye imbere wenda ya PSV. Ni match ni imiriro rero muri Champions League. Izindi match za ziriga ziri kuwa gatatu, nzaza kuwa gatatu nkubwira uko izi zarangiye nkuha n'izindi update zaza zigezweho muri Champions League rero nibyo naba nkubwiye. Icyo nakubwira Kylian Mbappe muri izi liga afitemo ibitego 7 ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Rero ngiye bari kugenda ukugezaho no makuru ndi habone Manu Defonse wegumisha kuri Habo Sport Official, kora subscribe, like, share ndetse na comment. Ujye ukomeza kugenda ubona amakuru y'imikino abagezweho, amakuru aba y'imikino agenda ageraho buri kanya. Wowe kora sub ubundi dukomeze tubane. Rero mukomeze kugira umunsi mwiza n'icyumweru cyiza. Muhahe muronke, ciao hasta la vista.